Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat Cek Channel, sekarang lagi berada di Leuweung Tiis, lagi mancing mania, cepot mancing mania. Ini coba lihat, berkunjung ke saungnya Neng Ole alias Aki Eman. Inilah produser kita yang lagi mancing nih. Halo Pak Produser. Mancing. Ini sama produser di lomba mancing sutradara kita yang namanya Asep S. Aduh, mantap mancing mania. Mantap mancing mania. Ya, teman-teman. Jangan lupa ya nonton terus di Cek Channel dan jangan lupa like dan subscribe-nya ya, teman-teman. Itu tuh boga balongna si Neng. Oh iya, ini yang punya kolamnya Neng Oleh bersama Kang Cepot. Nih di saungnya nih. Kang Dawala. Kang Ciput, Ciput. Kang Ciput. Ini saung Leuweung Tiis, tempat paniisan orang Sunda. Oh. Ya, udah dulu ya teman-teman. Tong hilap di subscribe sareng di like video-video Cek Channel. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.